Ngalesikhathi avakashele lenyuvesi Libambela lemvikeli wemphakatsi likhulumisane nebuholi benyuvesi nemtimba lumele etifundzeni. Bekunetisebenti letisetulu te-NSFAS nemalunga elikhomishana lelibukele emalungelo eluntfu. Lo mhlangano bewubuke indlela yokungenelela etindzabeni tekuniketwa kwetitjudeni imali yi-NSFAS, sikhalo semfundvo lephakeme yamahala nekusulwa kwetikweleti tetitjudeni. Lo mvikeli wemphakatsi uhlele kuhlangana nendvuna yemfundvo lephakeme. We are also hoping to have continuous engagements with the minister, firstly to address some of the reports that have been taken out by the Chapter 9 institutions, such as the report that the Human Rights Commission had presented today before this university in trying to deal with the systemic issues which hinders transformation of the institutions of higher learning, but also to deal with some of the systemic issues. Ati kungenela umbhikisho letitjudeni takule nyuvesi kanzi alukaphotfulwa nelihlolo kule nyuvesi. Lo mtimba lumele etitjudeni unelithemba ukuthi lehhovisi lemvikeli wemphakatsi lithatha icatulula letinkinga letikhungetse etitjudeni. The visit by the public protect actually is going to assist us because there was lots of issues relating to NSFAS, maladministration of NSFAS funds, paying of allowances, paying allowances that are not the same in different institutions. Like in Investor of Venda, we were paid 750 for rental allowances, but in Investor of Libambela, they were getting paid 3,000. So we need the balance in these things, but we have raised it with the Office of Public Protector that we are not treated fairly. The Investor of Venda has been treated like a lesser university. Lehhovisi lemvikeli wemphakatsi liphenya ngetinsolo temali lengu 7 billion wemarandi lesetjentiswe budlabha yi-NSFAS.